Redni brojevi do 100. Po čemu se ovi brojevi razlikuju? Peti je redni broj, a 5 je glavni broj. Prvi, drugi, treći, četvrti, peti, šesti, sedmi, osmi, deveti, deseti, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Glavni brojevi označavaju koliko čega ima. Redni brojevi označuju koje je nešto po redu. Kako izgledaju desetice do 100 kada su napisane kao redni brojevi? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Brojevnoj riječi dodamo slovo i. Kako izgledaju ostali brojevi do 100 kada su napisani kao redni brojevi? 56, 74, 97, 92, 68. Prva riječ, desetica, ista je kao da je glavni broj, a mijenja se samo druga riječ.